Kasinong sakai kabahab hapo parisla rumbai. Kadai gawai nagi sinong kabadang rit baha kabadan haki thain East Genti Hills. Kabadan malu malah tang kumbasan peu teli kilong yeng. Bad nakini ladon tang pra teli kilong yeng Kristan Katolik. Laong ba hadu usnem khat khandai spa khandai pusan. Empat don Kristan Katolik hagen kasinong. Henry de kajing yalap bat kajing treshi tom jongi babu Augustine dekhar. Het katekis bangkwai haduar bulai. Ubana kasinong dekhia East. Haga arpor lai terik wisau khat khandai spa khandai pusan. Layo ya artli kilong yeng. Kebala pediang nengkong ye kajing Katolik. Bat lapen baptis yeki. Dai Father Justin Lengkhoy. Ibadai parish priest kekheriat parish hagala kapor. Kajing tay kajing mani hagasinong sakai. Ya kebala ai nam hapo kajing yada ke Mother Teresa Bekhuj ke Kolkata. Kalong ke Bakham Phala. Namar ya kene kajing mani. Latai de kajing yarab jong kilai kenhun. Kentuk ke balang Katolik sakai. Balang Presbyterian. Bat nyam tre sakai. Kumjuru kajing yarab na kiriu shimat. Kebala pelong banyo kajing mani ke bahe bat ke itanat. Hagane kasingi la pendap ye kajing lanyam bat jinggerku ye kajing mani dai Bishop Ferdinand Dekhar didi ringkat kajing sanran lang kiling do soblai kenthub yai Father Ibo Dennis Nangba Father Crescent Roy lalu Father Lambert Dekhar Father Ebor Mi Dekhar Father Simeon Sungo Father James Bare Father Sunny bat Father Ebor Mitre Lamare. Mentar kesni kebalang gerke ya kesni buram unang ap lang brot babha lene unang syarai babha kebambut kedai kesni buram paris jongi ke paris larembai dengan por ngasi megen galat ban ai kuplay sengi buram besuk ke pipara nadu bishop jongi ki lendo ki pajong play ke paris jongi kumjuru ya ki pairungai kibawan na kibay ke parish. Tegri upor ukudo cisendon ya kilingot ki rangba kiwo wayutay monobim amitai teto makramen sala minister yung wayo monong rim ya kinong senyang pendep yang yung mani yung koar mapurin sadap alam yung hindi ikaw mo lawan da kanya Clara nung tudu kalok yung why yung monong rin ikwas niyang teti yung ikaw yung mani ini dayaw mahilaryos sing siyay uman le serman yung PPC yung Paris yung why yung monong rin yung Kristan kiwanang kong kiwamatsa ya kazingat Kristan Katolik haga ni Kristan Katolik Bang Islam, hakawa yo buat yo siang kita kiba pure ke story bukat, waduk prayu di jena kat kini kijung, mana, orang ini kita nothing is impossible, komas kat, dan gulu you kanglat, lagi ikwai percangi, ini yo sekiri kuat yo ini, kalau sebon ikon kerum, kita tu, baklah yo most of the thing are impossible, ini kesingan dulu nothing is impossible. Lagi em kumon. Congratulations. Yo bro. Ikon yang balang bagi ilang ku em nengsi. Tau gana ku draw di jam ini. Enji. Aku beko he. Lalu bishop atau jadi padat yang ini sisa bagi bro lang. Ku he ku siang. Leji bon kamtam. Ya ki donos ki ba. Ika senyang kita mu kita yang ini. Ku leji bon itu. Ku le. Kada wai umakamen ikat ba sabay hati. Tak, mekibon. Tegate ka nya Clara nong tudu wai yo monong lim yang diwa anyang yang ke yang tau balang
jing kaki leher mah. Kepala itu sama. Yang Kamera kan. Teh hadian dah wai dia ini dia kali monong rim. Teh kut isi sendan ya uma hadian dah wai dia masih terus suklan dengan wai yang monong rim yang kayung mane baru udah yuri bon kam katak kejing wai ya kayung mane kam ini kasih. Ne pula. Ibu ada beberapa kendara pada ibu yang kritik bagi kia tu yang melanggar di senang sakai. Negasi manusia sah yang kamu yang di senang sakai. Suawai ikut dari beberapa apa himatan ni hantam yang bishop yang dah punya kemas itu yang minister yang beberapa kadar minister yang melanggar ni. Ini yang mana karena orang di senang ben bagi kita hantam ini bosan je dengan yang berdoa ikni kirang ba iba doyok upan nulisan doa dading jerak ibe he kusian in thai kena ini yang mana kami ini yang mana ikut dari kisipon sijaru wa ini yang mana dom tu sini hoi ini yang ni sampai mempai ke masli ini yang mana uman ga gojing ga khoi ga gantang hantam ini usang senong hagani ga balang kerpaliki wauri bau sumari ka opai seliga yo keman gejing mani kawe amrom kawe makor kawe ngo kawe demi ini he so wayo pon be sibon be sijango ifi Ini kaki leher, kaki kaki. Tolong ini ya tuai. Kau beli terakhir kenal. Kau pa benbor baro. Tolong kerku kerda. Ya dan kau yang mana batmai. Kabang ilat tein nak benta keburam jam ni. Tai bagan kau yang mana batmai kan long kau jing tuai. Nak benta kijat bendri baro. Kin mana batnyaro yami. Tolong kipai ringai. Kin bani yami man la kapor nang bakin la panyate ya kerempai Kristan hakali kasnong da kijinya id markiliang bat kijinya lang kawai to ai ba kiparungai kinwan hangi banduai bandanyam hagateng jong Jesus Christ kin siau bau don lang bat ki kumbau lakular Tomen kungku je kita no jogi parungai jongi khantam gini bersaluan hai je yang mani nang bagi pengkre bagi na kisin keski agaban ya ro ya me habne junam la junam amen Nomor lais pak lai kulai. Nomor lais pak lai kulai.
kini ketuan tempat berkentang bercanskor ya kecing bam cukur long balaguku keblay teman bila piang ini kecingnya jauh kris lah ketuan tempat jumi mencispa berku ya kini ketuan kebangin penmentai ya kecing ai bagi kecing dan nyam jang kecing imbam cukur dan kris try jumi amin. Kini kaying judway, batu kan si berkut, kan pengkut, kan kentang yang ini, katempel ba ucang. Dah Chris urai jengi. Amin. Kementan, jirway isa, bagi ai kurang ya boleh dari jirway ke kurang boleh cecok. Kam jangki apostol. Teo Petros baladap daw musim bukoy. Jubab yaki. Kunong bisyar jong payba pat kotemen kosan. Jada biteng bisyar yami intagas ni sepang kam baba ya ubat ko. Pat kumno na pengkoy tengkia ibu. Tokek pi baro tapi upaya Israel baro bahaga kerteng jong try jong Jesus Christ Nazareth yau ba phi nasa nakna yau ba blay ula pemipat nagi bayam daga ne ka kerteng uneu yen hang ne mat jong phi ubala koy Okipun Israel di komentar Isnei jomul traikan netumba Tongkani Sibatau putra Inken bagin syatmen Kajing pele nakasiti banakong uyoni Hate kano pa kula iya yani Hadu ban undak kod yang ikunu blay. Bat nilalong ru unta na kani kadaw kapatay kami tu yani namar kami tu yaw blay. Ko ba itam nilong minta ikunu blay kampat pau ngin salong ay. Hendray kani ngintip endaw pre suban pau. Ngin salong kumau namar ngin sayo kumba ulongi. Akte no blay. Kajing puli nag-gospel bakoy kat kumu Yohanes Amulomani utran O Jesu ulaon ngalong unong ablang brod babang unong ablang brod babang Ukloy banyap nagabentaki langkro Unong bela Baum day unong ap langbrod Bad umlong utray jongki langbrod Hui ino yaki Bad upet ya Habaw yo iba uwan usuri Kumta usuri uken rob yaki langbrod Baru pensa Fred yaki
unong belau pedyam namar baulong tang unong belang badum saliaya kilang bro ujesu laong ngangalong unong aplang broad baba Pumbau kau itu yang bangai itu yaukma Pumtaru ngai itu ya kilang bro Baciru ki itu yang Bad nak loy banyap nakabenta jongki Nado keslem siaja kendai spa Beri pusau Pa ko jingi po Paul Bandriu Upan kan mau jingi Baru khat jingi Hagane gisni try Ban pertubur Yau Chris Kumuta undang ab lamrot babha Baru khat jingi ro Ban bud Yau bat sengat ikasur jungu Badu pengkan maru yangi kabenta jungi kumkinang ab lambrot kumkinang syarai haki kerdan bapet nadu ublei upa kumundang syarai nangta lapha ilau kon ba lakhot yu kon lambrot ba ublei ru unang ab lambrot nangta ublei sam yikani kijingbang dendo jugu kumundang syarai Angi kibisham kilenda bat na kilenda agita tikis chwa kita kiruniam jeni kiperda kisista bat kunju kejikan bat kunju han kiramba balang jengi bat api kimi kikpa bat kisamla bat dikena ru kibakam he bat dikipari baro nginong ngiyo benta na kanikadam syarai Datang nong ab langgra. Minta usnem ngidon bak akan dikasih buram jang kasih try nong ab langra pabha niyo ban turkuru ya akan dikaying bani batumai agba kita kilangra jengi kidang kendian akan dikasih apa ni nak turku mene ni duai turku ya bi ya ka tuam turku iki mene Ya kini kini mana lantai lagi ni mau finar pakai siap, bat kiwe giding, kay kini lagi kin sayap, kin sabut, bat kin sado. Ndrei kumbangi kerpat ya ublay mene, bat kurku, kerpangwe ya kini kiparu ngai jungi, bat yangi baro, kibadai kata lagi mene jong mensim bakul, atau ba Paulus apostol uang, ba ngidei kita ka tempel jang umensi bakut agaba mau uang yingi citi itu jadi Kristan Korin nang bendri pakendai arba uang ngilang ka tempel jang umensi bakut ketika kitin tempel ketika kitin pareng ma bat ni penangkam ru ka haga Bible ka tempel ubamot ka thau ya ka jaka chong ka jaka sa jang ublay jang umensi bakut bat kunjuru yangi hangni kadai ke yimani kebangi dak kumentan aman lagi tligi ipulang ke jingtuai bagi jingcai kai bagi jingnya ayu Kristus dekat tu dia pi di kereta ini ucap terpangnya kepada ini tahu diki engo yang belai nam tayu pi dua ile dong kama dua ini ke yimen hakporo ke kui ke yimani hantam ye pi ya uhe usan pi yo roy pu pi bat kam jo le yo man pi ketik kon wadawa yo ye kata nam ikon yo blai bat yu ge pi le pha kam ye le pha ki apostol bosnan tu na ki puleu na tong o Petrus Yohanes li da wa pencai penang ole wa tubru wa kedor wa kujut hajan ga yung mani hatempel li da pun kia pencai penang yo di sini atlet TV buang wa ulek bahagi bro ulek bahagi apostol di daw dua ki betul yang Yesus dan em hagi jingele la dalek bahai unang chon ubaman mhunu uyo
usa flem cha ne penwit i ibru wala ba ete daw hamti uji suangu wat chepting ngadon rengkat batpi ado badawai no kaportei wat chepting dai pin juba bi tu pisari pi nga umersim bakul sa juba bi kumba long yaw Stefan bakul abaw na Nakapjapa po jangi po Francis Mukshop ni Ferdinand Kar Gilang do parkar kis Bakin long barbor Kimakaloy Batsya kuno Bading Shidam Nakapja Gating Bhajo Kim Sen Balapad Kanti Haki Jing Su Ma Jongki Jongin Yaduai Nakapjak ng lephajongi Bagito barok ipay rabingi bansnay kidiging manijongi Choy tek raya kijing ay jong me halo jongki Jongin yaduai Nakapjaki samla samhoy Joy lang ki kutra haranti kahok Babakin ang mga bahaga po diyang kapete baro Kakabor pamilingtay ng merse pungkot may IGM bat may pungkot pagkintang ika baro bat medyo sange panlum haladay alang pa dan panado kami hadu besar keski entrawai yang bertiap tiap pungkot dan berkenteng jang may namar kata putra ini palit yami pada ujung merse mensawa ban pungku jadi kecil ai ke Panginoon ra bandung perintang iki bagi lalong ini kami atas na ng pray ni Jesus Christ walang hukum yang ibantan mentai gini kejemaya namar mauji yang kami pelakino yu tulan siya walay ko yami tulan pungku bagya panaay ng surah luwang toshim Bantuan kami di bawah, nomor kami dalam komen juga yang ban IT dan pemerintah Jombi. Maka jom perlukan dalam yang simnya berkuri dalam air dan wai ay nag-strand wang toshim bantu di nagani di balo kamar ni dalam kapuri japasnan jana jang jutang patpay patbang juwan yan kapuri nagdantay jati manag
na kebentar jemaat berjumpa oleh ini Hakmi ukon dang berat jong play Hakmi bakitla yakipot jong ka putay Sub mengi kebesakot Siya gini kecek Hawaii jong ukon dang berat Oh sadar Benda kelopoi kepor bangin ya bang. Play ben barbarong kerkuy pi upa adukun adu mensembakoy Beresok kamas kelawai, haleluya, haleluya. Da, kung naisipon, ya kini ko happy.